ibi byo nakamaramaza reka nkureke wumvirize iyi video. Itangazo rya Efrene Reditabara Efrene bishyize hamwe uko kwa munani barasambura Burundi cyangwa ni kinyoma. Ntabwo ndi buvuga ibintu bidafite ibimenyetso, ugiye gukurikirana video mo hano. Narababwiye ngo musenge ntimwumva, ndababwira ni murare mwambaye, muravuga ngo ubwo nama views ni ubuhanuzi. Mbabarira wumvirize iyi video. Sawa sawa. Republika y'u Burundi FNL ubugabo burihabwa biraba itangazo bija ku barundi bose biva MG FNL. Banama rimwe b'umugambwe FNL, ndongozi z'umugambwe FNL, bakenyezi mukenyeye urugamba rwaruka mparanira gihugu kwa FNL, nshigwa rimenese za FNL, inshuti z'umugambwe FNL. Nidusangwe FNL umuhuza w'abacinyizwa bose mu Burundi. Mwitangazo riheruka gusohoka twaravuze kubijanye n'ubutunzi bw'u Burundi, ingene ubukene buzura inzara, aho twavuga kubijanye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu, aho kwiyunguruza bisigaye ari nk'umuzi wibuye kubera ibura ry'igitoro. Kubijanye n'ubutunzi nyene amasoko yirigwa arasha ku buryo abayadandarizamwo bahagaritse imitima kubw'amadeni bafashe mu mabanki ngene bazoyariha. Abadandaza batarashikirwa n'iturirwa ry'amasoko bakoreramwo umuhangayiko ni wose, biteze ko boshikirwa n'uruhombo rwashikiye bagenzi babo. Ibyo biba mu gihe umukuru w'igihugu yirigwa arabashinyagurira ngo nibiteranirize amahera bigurire amamodoka yo kuzimya umuriro, kandi iryo ryari ihangiro rya leta. Ibyo bigaragaza ko isha y'ayo masoko leta ibifisemwo uruhara. Politiki ya CNDD-FDD igejeje igihugu n'abanyagihugu hatemba, aho umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ko ataco bashoye hanze y'igihugu ataco bazogurirayo. Ivyo bigaragaza ko umukuru w'igihugu yananiwe no kurongora igihugu c'u Burundi. Kubijanye na politike mbi ya CNDD-FDD, uno munsi abana b'igihugu bahereye hanze mu bihugu bitandukanye, kandi bariko bahurirayo n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko mu byumva muri Tanzania, Afrika y'Epfo, Kenya n'ahandi hirya no hino. Ikubagurwa ry'impunzi z'abarundi usanga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubifisemwo uruhara. Twovuga nk'itotezwa ry'impunzi zahungiye Tanzania, baburabuzwa ijoro n'umutaga. Nk'uko umugambwe FNL wamye wiyamiriza intwaro y'umugambwe umwe mu gihe igihugu kiba cemera demokarasi, ubu igihugu casubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe CNDD-FDD. Niyi nkinamico ngo n'amatora yimirije uwitwa ko bagiye guhiganwa na CNDD-FDD, Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR, yashizweho na CNDD-FDD kugira ngo bahume amaso abarundi n'amakungu ko mu Burundi hari demokarasi, mu gihe imigambi ikomeye yohiganywe na CNDD-FDD yakumiriwe iyindi gasamburwa na leta ya CNDD-FDD. Kubijanye n'ubutungane, amabohero y'u Burundi yari yemerewe ukwakira abapfungwa barenga 2011, ariko leta iherutse kwiyemerera ko ifise abapfungwa barenga 12,000. Abarangije ibihano byabo n'abarekuwe ku kigongo c'umukuru w'igihugu ntibarekugwa. Ibyo bikogwa gutyo kugira ngo bahume amaso abarundi n'amakungu ko hari ubutungane kandi atabuhari. Komenyesha abarundi ko ubutungane mu Burundi buzingamitswe n'umugambwe CNDD-FDD, atamanza zicigwa hakurikijwe amategeko kuko ubutegetsi buzivangamwo. Kubijanye n'igisirikare c'u Burundi, nikikiri gisirikare cy'igihugu, gisigaye ari gisirikare c'umugambwe CNDD-FDD, aho gisigaye kirungika n'imbonera kure mu gihugu ca Kongo kugwana, kandi ata amategeko ya gisirikare zizi. Mbega leta ya CNDD-FDD iriteguye kuzobazwa amabi akogwa n'izo mbonera kure zitazi amategeko y'igisirikare, bigatuma abasirikare bamwe banka amategeko bahabwa kuko babarutisha imbonera kure. Igisirikare ca FNL
kirakebura bamwe mu bavuga ko bagwanya leta y'u Burundi ku majambo yo gutyoza indongozi za gisirikare ca FNL, bavuga ngo urongoye igisirikare ca FNL yapfiriye mu bitero byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi, bakongera bakivuguruza ngo FNL ikorana na leta y'u Burundi. Hanyuma ngo FNL ntabagwanyi ifise, umuntu yo kwibaza igituma bashaka kumenya igitigiri cinshirwa rimenetse za FNL. Ngo turi abacangero dusigaye tudandaza tukongera tukimba amabuye y'agaciro nk'uko womenga ivyo kubohoza igihugu twarabivuyemo. Hari n'abandi bagenda banduza umugambwe FNL ngo n'ubwoko kandi babona ko bitagira ishingiro, mu gihe mu nzego zose z'umugambwe n'igisirikare harimwe amoko yose. Abavuga ivyo nabadashimishwa nuko umugambwe n'igisirikare bya FNL byitunganije canke binjiriwe n'umwansi duhanganye CNDD-FDD n'igisirikare cawo. Abandi ngo ntidushaka kuja hamwe n'abandi, mu gihe mu matangazo yose twasohoye twahamagariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ko tworengera ibidutandukanya tukaja hamwe twese mu kugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nabo umuntu yo kwibaza ico baba bashaka gushikako. Umugambwe n'igisirikare bya FNL turakebura abanama rimwe, indongozi, abakenyezi bakenyera urugamba MFP n'ugwaruka mparanira gihugu MGP ko batohendwa n'inyigisho zitangwa n'abantu bamwe bavuga ko bagwanya leta y'u Burundi, ko twiyunze nabo tukaja hamwe ko ari ububeshi. Ivyo byari byiza ko abarundi twese tunyotewe amahoro twoja hamwe tukagira urunani mu kugwanya umwansi leta ya CNDD-FDD, ariko bitegerezwa guca mu kuganira hagati y'abarongoye iyo mihari. Ibyo nibyaramuka bishitse tuzobibamenyesha. Hari n'abandi bagenda babesha abayoboke ba FNL ko hari imihari yiyunze ikaba irongowe na General Aloyizi Nzabampema kugira ngo bigarurire imisore n'inkumi babajane mu mihari yabo kandi bababesha. Twohanura abo bantu uhagarika iyo ngendo mbi y'ububeshi nk'ubwo. Umugambwe FNL uboneyeho akaryo ko kongera guhamagarira abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ko boza tukaja hamwe mu ntumbero yo kugwanya ubutegetsi bwa leta CNDD-FDD dukoresheje umuheto. Tuboneyeho kandi guhamagarira abasirikare n'abapolisi b'u Burundi barenganywa kuza kwifatanya n'igisirikare ca FNL kugira ngo tugwanye akarenganyo gakoregwa abarundi n'akarengo hakuba imbwa wobimva. Mu kurangiza, umugambwe n'igisirikare bya FNL duhamagariye abarundi bose n'abadiaspora n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bipfuza impinduka mu Burundi kudufata mu mugongo umwe wese uko ashobojwe, maze dukureho ubutegetsi bwa leta y'u Burundi mu maguru masha. Nta nkeka intsinzi ya FNL n'abarundi bose. Abipfuza kudufata mu mugongo mwoca kuri iyi nimero ya WhatsApp guteranya 33 amajana 758 22 54 69 kugira ngo muronke isiguro zikwiye. Tubaye turabashimira ku ntererano yanyu. Bigiriwe i Bujumbura mu Rukoko kuwa 10 Myandagaro 2026. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ca FNL General Major Aloyizi Nzabampema. Murakoze. Barundi kazi bashinganaye bapfasoni gwaruka bigeme, abarundi aho kugwiza ishuti baragwije abanzi. Uyu muhari wa Efreni n'umuhari navuga ngo mubi ku Burundi, koko niba agatsiko kamwe k'abasirikare kari haraka kavuga ngo turagwanya ubutegetsi, n'akandi gatsiko kakaba hariya kakavuga ngo turagwanya ubutegetsi, sawa bivuze iki? Bisobanuye iki? Kuba birebera kure, harimo ureba akavuga ngo Red Tabara ngo ntabagwanyi igira, Efreni ngo ntabagwanyi, nubwo yaba umusirikare umwe akaba atari mu rutonde rw'abasirikare wakajya muri opposition yo kukurwanya, ni mubi cyane.
rero Efreni nge si mbona ibyo nk'ibyo ubona ngo ni benshi cyane, ibyo si byo mbona. Kubera iki uku kwezi aribwo abanzi b'u Burundi buri muntu wese ari guhaguruka akavuga ngo intego niyo gukuraho CNDD-FDD? Ese bamenye ko CNDD-FDD ifite intege nke? Bamenye ko CNDD-FDD itazi kurwana? Bamenye ko CNDD-FDD nta wakiza ubwami bwayo, nta warokora ingoma yayo? CNDD-FDD kubera iki ubu noneho na Efreni nakwambi na yiti hasi hejuru nkeneye kubohora Abarundi? Pamela Reditabara ati niyo mbarati nkeneye kubohora Abarundi. Ni witegereza rero nkoresheje ijambo rivuga ngo CNDD-FDD gwije abanzi. Burundi bwo ni igihugu, ntabwo bose babwanga ariko bose ntibanabukunda, ariko Burundi bugwije abanzi. Kubera iki byabaye ndasi? Uyu mugabo General Spiriye wo muri Efreni ibintu yavugaga ni by'igitoro byabaye ndanze. Nta Murundi uri hanze y'u Burundi wahabwa ubufasha agiriye y'ingorane. Uri papa ukimama wigwanaho mu gatwe kiwawe. Mu Burundi ibintu byose yagiye avuga, igisirikare ubu kiganzwa n'imbonerakure. Rose niba imbonerakure ba generali nta kosi itimitswe ku mugaragaro bakitwara gisirikare bakagenda gisirikare, gisinda nabo bona nk'imbonerakure, ubwo mbabona nk'intera hamwe nta kamaramaza. Nzabamema rero uyu wa Efreni nawe yarahiye ararengwa ati nkabohoye u Burundi ntirirema. Ubundi se habura iki FDNB niba umuntu ashaka kwa ngo ndahana fite nimero ya WhatsApp niyi ukaba utashobora kumugwanya? Birabaho? Ibyo ntabwo bibaho. Icyo nzi cyo nuko Reditabara ni Efreni ntibavugiye rimwe, ariko ni bamwe kandi bizarangira aba bantu bishyize hamwe, bizarangira bibaye nka M23 twigwaneho, Efreni Reditabara, M23 twigwaneho, Efreni Reditabara, c'est fini. Jewe nahamya rero ko ikiriho n'igihari nuko iri tangazo uyu mutwe w'igisirikare usohoye, uyu muhari wa Efreni wasohoye, igisirikare kigira amabanga. Mwabonye inkuru nyinshi zivuga ngo yapfuye, ngo yarashwe, ngo nta kibaho, ngo nonaje. Kuko rubanda we nta nubwoba nta n'isoni, aravuga ati nimero zanjye nizi, yenda se tubare ko atari niza, afite umuntu bakorana uri hafi ye ushobora kwitaba telefone, cyangwa se bafite uburyo babihinyanyuramo, ariko urumva birimo amahinyu. Bundi telefone nkabara ba makenga ntusha no kubona nimero zabo. Mpamye ko nta na telefone bakoresha indwi yose, shaka gukoresha telefoni iminsi 3 akabakoresheje indi, cyangwa ntanayikoresha kanabaho byakenera ko ahamagara agakoresha za tuvugana, ashyiramo ikarita agahamagara mu rwego rw'umutekano wabo. Ariko Burundi ko butafite iterambere ryo gutrakinga, guhiga abo bose bari kuvugira ku muhora wa telefone, ariko ngira ngo Barundi bakanakiyambaza FARDC cyangwa bakiyambaza abacashuro, noneho mukagerageza gukingira igihugu. Erega hano mwatewe, nubona hari yuri yatatse nuri yagataka bose bakavugira rimwe, bose bakikoma Burundi icyarimwe umunsi umwe. Fendofe nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Icyo biri gukungura n'icyo biri gusura muraje mu kibona. Ugutaka ko abasirikare bahagurukiye rimwe bo muri Efreni, ugutaka ko abasirikare bahagurukiye rimwe bo muri Reditabara, induri iri ku butaka bw'u Burundi, uruyogoyogo ruri mu bantu, isaku ziri mu bantu. CNDD-FDD nidacunga neza irahasiga agatwe, kandi barakwandagaza. Kandi ababo ibyo barega narabibabwa ubushize nabo ntibagiye kuzatondeka ibyaha. Ubusuyu wabonye ataza uyu mujenerali akabanza icyaha kimwe 2 3 4 5 icyaha ku kindi akagwiza ibyaha hafi 8 ari kurega CNDD-FDD. Neva bazamushinja ibyaha nabo bakorana badekararemo kubohora igihugu, kuko igihugu kiri mu yabira, kiri gusoma nturi.
ubohora Burundi simuzi ariko Burundi burabohoka, utabara Burundi simuzi ariko Burundi buratabarwa. Kamasiju niba ari Red Tabara iri butabare bwa mbere cyangwa ari Efrene iri butabare bwa mbere, Kamasiju icyo nzi cyo nuko bitebe bitebuke Burundi buratabarwa. Nubwo harimo abanamutse bamaze kutizera, ariko iyo bishya bishyira Uburundi aho buri kujya ni ahantu haboneka, bigaragara ko ubutabazi buratangwa kandi buri buboneke kandi burakorwa kandi neza cyane. Sinzi ko mubibona cyangwa mubyumva, ariko ubutabazi burahari kuko aba n'abasirikare ntabwo ari abasivili, kandi aba n'abasirikare bamwe barwanye abandi barwana muri CNDD-FDD. Aba n'abasirikare bavanze mu moko yose, muri Red Tabara nuko, muri Efrene nuko, ahubwo aba rero batangiye kuvuga uku bari gukereye uburyo bakihuza, kuko nabonye na FDLR yarihuje n'ingabo za Nyamwasa kugira ngo nabo ngo barwanye u Rwanda. Doke ibiri kuba ku Rwanda, ibiri kuba ku Burundi ni sigamugani nagahomera munwa, nibara ni ibintu nyine utasigurira umuntu ngo pfe kubitahura, ariko ubitahuzwe cyangwa ubitahure. Iyo bishya bishyira ikirere sikiza, iyo bishya bishyira igicu kirakubye kandi kirimo imvura. Koko Efrene iravuga ngo dukorera aha n'aha, nta wayitera. Red Tabara ati nta wayitera. CNDD-FDD ntabwo icungereye igihugu, iri muri Kongo. Nta gisirikare kikiba mu Burundi gihagije, igisirikare cyose kiri muri Kongo. Sahizi uwatera Burundi ngira ngo yenda yagongana n'imbonerakure, ariko ibyo kuvuga ngo igisirikare nka kumwe kwa kera wasangaga ama opposition yarimo abasirikare benshi, hagiraga korora cyangwa igicorora ukabona baraguye ari benshi. Oya, buno benshi bibereye mu makungu no mu mahanga, abasigaye ntabwo ari abantu bo kurwanira igihugu cyangwa bo kugitsindira, ni ibibazo ahubwo bisumba ibindi bibazo. Aba bantu bo muri Red Tabara nabo mperutse kumva bavuga bati Burundi buraboshye tububohore. Aba bantu bo muri Efrene nabo ubwo baje musazi ntayobegwa hundo ari, kandi intambara ntiyobegwa hindiri, kandi ibyago ntiyobegwa ibindi biri, n'umugisha ntiyobegwa hundi mu gishuri. Ibi byose nibikungurira ubutegetsi bwa Neva. Aba bose n'abarondera ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, wakoze ibintu nabi agakora ibindi nabi, agahemukira Abarundi, akajya Burundi akaburuma, akabuhindura uko ashaka n'uko agomba. Navuga ngo ubu ageze nawe mu yatogota cyangwa mu yabira. Ibi byose ni bigenda biguhahamura, bigukanga cyangwa bigusubiza inyuma, cyangwa bigaragaza ko impera n'imperuka uri butegwe utiteguye. Kandi aba bantu bose nabahumure, nabarakare, nishigwa rimenetse mbaye akabo. Nta muntu ushaka kumara imyaka 10 mu ishyamba ahiga inzira, ashakisha inzira aho yatoborera naho yakorera, ngo ibyo bintu abikore nkaho nta bwenge afite. Ibi byose bifite iyo byatanguriye, ariko bigomba no kugira iherezo. Kandi birababaje kuba n'igisirikare cy'u Burundi kimwe kiba mu mashyamba nka opposition, kindi kiri mu mashyamba kiri kurwana mu bitagira inyungu n'ikimaze. Kandi aba bose ni Abarundi, nta munyamahanga urimo. Ari aba bariko ari Efrene, ari Red Tabara n'Abarundi, ari n'abari mu butegetsi cyangwa muri guverinoma n'Abarundi. Habura iki ngo babumwe? Kandi ibi ngibi ngo Red Tabara gushaka abagwanyi, gushaka ubufasha bw'amafaranga, na Efrene nuko shaka abagwanyi, ubufasha bw'amafaranga, itangazamakuru riyamamariza cyangwa rivuga. Ibi byose ni kinyoma, koko ntabwo aba bantu aho bari hari amafaranga kuruta ahandi hose muri iki gihugu cya Kongo. Hari amafaranga n'andi ya gusa, koko ni inzahabu bimba, n'amabuye bacuruza, n'abacuruzi kabuhariwe. Nubona amakenga afata intara akiyongeza indi, agafata igice agafata ikindi,
bishingiye ku mafaranga menshi cyane bakura mu birombe by'amabuye y'agaciro. Rero mpamya ko cyakora Profilimo uko nabo babivuga, itangazamakuru ribwira buri barundi ubu nk'iyi video wayibonye n'undi yayibonye, ubwo mumenye ko FRN hari publicité, tangazo ryihutirwa, tangazo ry'umuriro, FRN isohoye ibi tukabishyiraho kandi bigahita bikwirakwira ahantu hose. Noneho ngira ngo guverinoma y'u Burundi irahava ihahamuka, ngira ngo ubu nta kuryama ko kubu Pamela Sipiriye bari gucuranwa abarwanyi bose, bari gukangurira baza kurwana. Ntabwo nzi rero abarundi niba bari buhitemo kujya muri Red Tabara, niba bari buhitemo kujya kwa Nzabampema, niba bari bujye hehe. Mugabo nuko hajya uyu Nzabampema akomoka mu yihe ntara, Pamela wese akomoka, Pamela ni muri Bujumbura muri Meri, na niyo mbare sinzi intara nawe akomokamo. Ariko aba bose ni abantu baba i Burundi mu gihugu kimwe, ariko umwe ari gushaka abarwanyi n'undi akeneye abarwanyi. Muhemba ngahe, mwishyura ngahe, babaho gute, bivuza gute, bakora gute? Uzagaruke wowe Nzabampema utangaze umucyo ukuri. Objectif yihe, kuko yanavuze ko CNDD-FDD kigomba kubakuraho hari inkoho, na Red Tabara yavuze ko ari inkoho. Ubundi se abarundi barajya mu wuhe muhari barareka uwuhe? Icyo nzi cy'abarundi bari hamwe bafatanye mu nda, bategereje Imana, bategereje Imana, bategereje Imana ko yaca inzira igakora ibitangaza, Uburundi bukabohoka, nabo bakishyira bakizana. Erega birateye isoni kuba ufite igihugu cyiza ariko ukaba ari wowe urwaye amavunja, kuba ufite igihugu cyiza ariko ukaba ari wowe utagira icyepfo n'icyaruguru. Ibintu byarakujabutse bro. Kamaramazi Neva we n'umukomedi ukuriye abandi, ejo bamubajije ngo bwana perezida dukeneye kuzana imiduga itangwa ibitoro, dore hano ibitoro byarisibije, byabaye ingumi, byabaye ntasi, ariko ikibazo nta masitasiyo, dufashe amabarabara maremare, umuduga utazagira ikibazo, udushyirireho isitasiyo. Yababwiye ngo bije y'umwaka yararangiye, ngo ibyo niba mutegereje ko ari leta izabikora, ngo niba uri umukire waguze imiduga, undi mukire ngo niyibwirize nawe ngo ashyireho amasitasiyo, ngo ntabwo leta ariyo ikora ibikorwa remezo, ngo na bene gihugu. Namwiyumviye n'amatwi yanjye, nibidakunda ejo nzakagushyiriramo. Niho rero navuze uyu mugabo byaramujabutse, byaramujabutse. Rero Red Tabara iri guhiga CNDD-FDD, FRN iri guhiga CNDD-FDD, hasi hejuru ku kabi n'akeza. Uyu muriro bakije, uyu ntabwo uzazima, ntabwo wazima. Ari FRN yabishyizemo imbaraga, ari Red Tabara bishyizemo imbaraga, n'Uburundi mpamya ko ubu noneho bagiye guhindura umukenyero, bitegure kurwana cyangwa bitegure kubomana cyangwa kwicana, kimwe muri ibyo. Kuko bose bariteguye urusoro ku rundi. Igihugu ni gitoya cy'u Burundi, ntabwo ari igihugu kibamo intambara nka ziriya ziba muri Iran cyangwa muri Ukraine. Igihugu ni gito cy'u Burundi, nta bwirinzi, nta security yariyo yose. Intambara itangiye saa 12 z'agatondo, bigera ku mugoroba bamaze gufata icyemezo cy'ibiganiro cyangwa cyuko bari bukemura ibintu, cyangwa uba perezida yabaye perezida. Ntabwo mu Burundi haba intambara, na gahugu gato ni nk'u Rwanda. Rero reka mbwire uri maso abe maso, ibintu ntabwo byoroshye. Uba mu bwihisho bw'ishobora byose azama mu gicucu cy'isumba byose. Uba mu bwihisho bw'ishobora byose azama mu gicucu cy'isumba byose. Sawa sawa. Ni ukuvuga ngo umwanditsi muri Bibiliya n'iryo jambo yanditse tugiye kuganira ko. Tugiye kuganira ko. Ni ukuvuga iyo bavuze ubwihisho mu Kirundi ni ukwinyegeza. Umuntu ashobora kwihisha abanzi, umuntu ashobora kwihisha abagizi ba nabi cyangwa akinyegeza. Umuntu ashobora kuba mu bwihisho
Isirayeli irubaka ariko ikagira ngo ubwihisho hasi bubarinde ibisasu sava. Ibihugu bibaho ariko bikagira ibyo bita ubwirinzi bwo mu kirere sava, bw'ibitera impande zose. Umusirikare ararwana akagira icyitwa atibari mu gatuza kiwe. Abasiganwa bagira kurusi kuri moto bagira ibintu bambara aha n'amaga no mu mavi na kaske, ibyo bita kava ni sawa. Telefone zigira ibyita ati broke, zindi zikagira kava, nibyo byose ni ibiproteja ahari inyungu nyinshi. Imana irema umuntu yamuremye nk'umuntu w'agaciro kuruta ibyo byose. Umuntu aruta igihugu, umuntu aruta buri kimwe cyose. Mugabo uyu muntu sinzi, twe tuba mu ntambara. Yesu yaravuze ngo mu Rwanda n'isi n'umubiri na Satani, izo ntambara ntizihera ntizirangira. Ese koko umuntu ku rwego rwe arafite uburinzi, arafite ubwihisho, arafite ubwugamo, ari mu gicucu cy'ishobora byose, ari mu bwihisho bw'isumba byose, cyangwa ni igihuha, ni igipirate, cyangwa n'ibindi bintu bindi tutazi? Mungu adusaidiye. Ni ukuvuga ngo umuntu wumva, umuntu areba, umuntu usoma Bibiliya, ntusha kumbwira ngo iri jambo ryaranditswe ngo uba mu gicucu cy'ishobora bingahe byose. Igitutu mu Kirundi, igicucucucu mu Kinyarwanda. Uzabona iyo izuba rivuye haza akantu k'igicucu abantu bashobora kugamamo, cyane n'inyamaswa cyangwa undi muntu wese udakunda ikizuba cyinshi. Buno abarozi ni benshi. Ese uri mu bwihisho? Abarozi ni benshi, batakubona batagufata, uri mu bwihisho. Ubukene ni bwinshi, uri mu bwihisho. Intambara zakwiriye isi hose, uri mu bwihisho, cyangwa ziri buguhitane upfa utageze i Kanani. Ese uri mu gicucu cy'ishobora byose? Ese urakavarinze? Ese ufite assurance, ufite ubwishingizi muri Kristo Yesu? Uba mu gicucu cy'ishobora byose azama mu bwugamo bw'isumba byose. Abantu bugama imvura, abandi bakugama izuba. Navuga ngo umuntu wese aba afite intego, objectif yo gukiza amagara ye cyangwa ubugingo bwe cyangwa agatwe kiwe. Umukristo ajijwe ate? Arangara ate? Ayoberwa ate gukingira amagara ye, kurokora ubuzima bwe hisunzwe ijambo ry'Imana? Abana bawe bari mu bwihisho, umugore wawe ari mu bwihisho. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bimwe Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bimwe Pawulo yavuze. Eske utewe mu ijoro uburinzi bukuriho? Uri mu bwihisho? Kuko Satani we ategura urugamba, ategura intambara, kandi ntabwo arasiba itarasa abantu. Nagira ngo menye kandi mbaze, ese koko uri mu bwihisho? Uri mu bwugamo? Uri mu gicucu cy'ishobora byose, cy'isumba byose, cyangwa uri zeru? Uri zeru. Birababaje, biteye agahinda. Birababaje, biteye agahinda. Birababaje, biteye agahinda. Mbisubiyemo. Ntabwo ab'isi, isi yacuze umugambi wo gufata assurance ku bintu byabo bifite agaciro. N'abantu bakakereya politike yo gufata ubwishingizi mu bintu byabo. Na Yesu iri jambo uba mu bwihisho, sinzi aho uba, sinzi ahantu wibera. Uba mu gicucu cy'isumba byose, aba mu bwihisho bw'ishobora bingahe byose. Sinzi aho uba, sinzi aho utuye, ariko uba mu bwihisho hari ahantu uba. Uba mu gitututu cy'isumba byose. Uwo kubera iki Yesu ategeka ahantu mugomba kuba?
umukristo nyamukristo Yesu amurebera ibiri imbere, ntabwo twebwe tumenya ibizaba ejo. Iyo Yesu ahatweretse cyangwa bitumenyesha sava, ariko mu busanzwe si ibya bose byo kumenya ibizaba ngo twikingire cyangwa twirinde. Dutegereza nema ya Gorigota. Imana igutuze mu gicucu cy'ishobora byose. Imana igushyire mu bwugamo bw'isumba byose. Isumba byose, urumva isumba ibintu byose kandi ishobora byose. Ijambo gushobora byose no gusumba byose. Ishoboye byose inasumba byose. Agukirwa kumvira ijambo. Umuntu ashaka kukubwira ngo nzakurinda ariko adashobora byose. Umuntu ashaka kukubwira ngo nzaguha assurance ntubohoze cyangwa nkufashe ariko atari hejuru ya byose. Hari ibimuri hejuru nawe. Uyu munsi wa none Imana iguhe kuba mu bwihisho bw'isumba byose kandi iguhe kuba mu gicucu cy'ishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Yesu mu gutegura ubuzima bwe cyangwa umurongo we yaravuze ngo data bibe uko ugomba ntibibegeye uko ngomba. Ariko twabonye azura abapfuye, bivuze ngo ishoboye byose. Akiza indwara zidakira, bivuze ngo ashoboye byose. Bivuze ko nawe n'abana n'umugore niba mutwaye umusaraba mu kuri no mu mwuka, mukwiye kuba mu gicucu cy'isumba byose, ishoboye byose, iri hejuru ya byose. Jina la Bwana libarikiwe. Kubera ko imivugire ya Bibiliya cyangwa imivugire y'ijambo ry'Imana nta kitaranditswe nta n'ikitaravuzwe. Ariko kuba uyu munsi wa none umuntu abarozi bamuroga bigahita bimufata, uwo muntu afite uburinzi. Abajura baza kukwiba bagatobora inzu bakarara bakwibye, ibyo bintu bifite uburinzi. Niba umuntu ashobora kuza akagusekura ikofi utabizi nta n'amakuru, ibyo bintu bifite uburinzi. Niba umugore bwacya akahukana cyangwa umugabo akahukana, ibyo bintu bifite uburinzi. Kandi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko n'ubugingo bwawe bwaba buri mu yabira cyangwa bwaba bugeramiwe. Niba umuntu ashobora kugira urugendo agakora impanuka atabizi, akaza mu gikorane cyo kwa Kristo ndi kumana agapfa nta makuru, bivuze ko ibyo bintu akunabare. Gutungurwa k'umubiri iri pare ko n'ubugingo bushobora gutungurwa. Kunanizwa k'umubiri, umubiri ugatsindwa cyangwa ukagira intege nke, iri pare ko n'ubugingo bwawe bushobora kunanizwa. Rero aho uba nihe? Uba mu biki? Uri mu bwihisho, uri mu bwugamo, uri mu maboko y'ishobora byose, uri mu biganza bw'isumba byose, cyangwa uri wazi, uri zero. Kazi yake ndiho yantumye ngo mbwira abumvira naho abatumvira bazivuganira. Umukizwa, umukristo akwiye kuba afite ubukristo bwuzuye, agahabwa ubwishingizi bwuzuye, kuko twe Bibiliya iravuga ngo ntituzi umunsi n'isaha, amatabaza yacu ahore yaka. Bivuze ko tugomba guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Ariko birababaje, biteye n'agahinda k'umurokora atazi icyepfo n'icyaruguru. Ndagushimiye wakoze kubana natwe. Iyi ni Imbabazi TV gatatu geni General Prophète Martin. Ndakengurutse vraiment umukama aguhezagire. Ndagushimiye data umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, ubumugisha iri jambo ribohora umutima n'umubiri, rikize mu izina ry'umunyanazareti. Amina. Intego y'ijambo igitumye risohoka kiba ari cyo gikorwa. Ndakengurutse hano ndi mu butayu, mba nasenze umwanya munini kandi igihe kirekire ku bwawe. Imana iguhe umugisha. Sawa sawa.